Umuhanzi ni umwe mu bantu bubashywe cyane ndetse usaba agatubutse igihe umutumiye mu gitaramo runaka, ku buryo usanga atangwaho amamiliyoni menshi kugira ngo aririmbe mu gihe kitageze ku isaha imwe gusa. Bimwe mu bihugu bimaze gutera imbere cyane mu muziki, cyane cyane Nigeria, Ghana, Tanzania n'ibindi, abahanzi babikomokamo usanga bagira amahirwe menshi yo guhabwa agatubutse mu bitaramo batumirwamo bitewe n'ubwamamare bwabo ndetse n'umuziki bakora uba umaze gutumbagira mu bihugu bitandukanye by'isi. Nubwo abo bahanzi bakomoka muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere mu muziki bahabwa agatubutse, ariko ntabwo ariko bose bahabwa amafaranga menshi. Niyo mpamvu usanga hari ababona menshi kurusha abandi, ariko bikaba byongerera agaciro umuhanzi ukomoka muri ibyo bihugu ku buryo nawe yahabwa amafaranga menshi bitewe n'aho avuka. Nk'uko mu bihugu byateye imbere babona amahirwe menshi yo kubona agatubutse, ni nako hari abahanzi kandi bava mu bihugu bidafite izina rikomeye mu muziki babona amahirwe yo guhabwa amafaranga menshi bitewe n'izina igihugu cyabo gifite. Mu Rwanda, umuhanzi Bruce Melody yatumiwe mu iserukiramuco Giants of Africa ryabereye mu Rwanda, ahabwa amafaranga arenga miliyoni 30 z'amanyarwanda. Ni mu gihe kandi The Ben yataramiye i Burundi, ahabwa amafaranga arenga miliyoni 40 kugira ngo yemere gukorera ibitaramo muri icyo gihugu. Nubwo Bruce Melody yahawe arenga miliyoni 30, akaba ari no mu bahanzi bakoze igitaramo gihenze mu Rwanda, ariko yataramanye na Davido wari wahawe arenga miliyoni 600 na Tiwa Savage wari wahawe arenga miliyoni 100. Nk'uko abahanzi barutanwa mu gukora indirimbo zikunzwe cyangwa se amahits no gukundwa, ni nako barutanwa mu guhabwa amafaranga menshi mu gihe batumiwe mu bitaramo bitandukanye. Turabibutsa gukunda iki kiganiro, ukora like ntabwo bigoye, ariko turabisabye cyane wibuke ukore subscribe kandi urabukoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka tuvuge abahanzi 11 bahenze cyane muri Afurika. Impamvu tuvuze abahanzi 11 ni ukugira ngo natwe twibonemo byibura, kuko birakomeye cyane. Ntabwo mvuga abanyarwanda kuko ni urugendo rurerure. Basi reka tuvuge mu karere duherereyemo ka Afurika y'Iburasirazuba, basi tubonemo umuhanzi umwe byibura uza ku rutonde rw'abahanzi bahenze cyane kuri uyu mugabane mwiza wirabura. Ku mwanya wa 11 n'ubundi turahasanga umuhanzi Diamond Platnumz na Seb Abdul Juma Isaac. Wamamaye nka Diamond Platnumz niwe muhanzi ukomoka muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no munsi y'ubutayu bwa Sahara ugaragara ku rutonde rw'abahanzi bahenze muri Afurika. Uyu muhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania, iyo udafite byibura amafaranga arenga miliyoni 100 ntushobora gutekereza Simba nk'uwatumirwa mu gitaramo cyawe. Diamond Platnumz na Tiwa Savage bombi kubatumira ugomba kubishyura arenga miliyoni 100 kugira ngo batumire mu gitaramo cyawe. Ku mwanya wa 10 ni Charles Niar Mamensa Jr. wamamaye nka Chata Wale. Chata Wale ni umuhanzi w'icyamamare ukomoka mu gihugu cya Ghana. Uyu musore w'imyaka 39 uri mu bahanzi bakunzwe cyane muri iyi minsi. Ni umwe mu bahanzi bahenze cyane kugira ngo uhagurutse Chata Wale mu gihugu cya Ghana aze gutarama mu gitaramo cyawe, ugomba kumwishyura amafaranga arenga miliyoni 120, ukayishyura kuri konte ze ukabona kumuhagurutsa iwabo akazi wawe. Ku mwanya wa 9 turasanga Amri Abdel Basset Abdel Aziz Diab. Uyu ni umuhanzi w'icyamamare cyane mu bahanzi bo mu majyaruguru ya Afurika, akomoka mu gihugu cya Egypt. Uyu mugabo w'imyaka 62 watangiye umuziki mu 1983. Kugira ngo umutumire ubanza kumwishyura miliyoni 170 akabona kuza gutaramira abakunzi be mu gitaramo yatumiwemo. Ku mwanya wa 8 turasanga Oluwatobiloba Daniel Anidube, yamamaye nka Kiss Daniel. Uyu muhanzi w'icyamamare ukomoka mu gihugu cya Nigeria, arazwi cyane ku isi hose mu ndirimbo ze zakozwe nka Buga, Peru n'izindi nyinshi. Inshuro zose yataramiye mu Rwanda, wumve ko igihe cyose bamutekereje bagombaga kumwishyura amafaranga arenga miliyoni 200 kuri konte ze akabona guhaguruka Lagos. Ku mwanya wa 7 turasanga Konsinati Innocent Mafumuro, yamamaye nka Black Coffee. Umudj akaba n'umuhanzi ukomoka mu gihugu cya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. Kugira ngo utumire Black Coffee ugomba kumwishyura arenga miliyoni 300 akabona guhaguruka Joburg akaza gususurutsa abanyabirori bamukunda.
Ku mwanya wa gatandatu turasanga Ahmed Ololade mwamumenye mwese nka Asake. Uyu musore w'imyaka 29 wamamaye cyane muri muzika akomoka mu gihugu cya Nigeria. Kugira ngo utumire Asake mu gitaramo cyawe ugomba kumwishyura ibihumbi 500 by'amadolari ya Amerika, akaba ararenga miliyoni 500 z'amanyarwanda, akabona kumanuka Lagos akaza gutaramira abanyabirori bamwihebeye. Ku mwanya wa gatanu turasanga Benga Adedeji yamamaye nka Olamide. Uyu musore w'imyaka 35 uri mu bakunzwe cyane mu ndirimbo Infinity, Mbotigubona n'izindi nyinshi, akomoka mu gihugu cy'abanyamuziki ndavuga Nigeria. Kugira ngo uhagurutse Olamide i Lagos aze kugutaramira uba ugomba kumwishyura arenga miliyoni 500 kuri konte ze ako kanya. Ku mwanya wa kane turasanga David Adedeji Adeleke wamamaye ku izina rya Davido. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cya Nigeria ni umwe mu bahanzi bahenze cyane muri Afurika kandi bakunzwe cyane. Kugira ngo umuhagurutse iwabo muri Nigeria aze gutaramira abakunzi be uba ugomba kumwishyura arenga miliyoni 600. Ni ukuvuga ko inshuro zose Davido mwamubonye i Kigali ko yabaga yamaze gutsindira miliyoni ze 600 akabona kuza kubataramira. Ku mwanya wa gatatu mu bahanzi bahenze cyane muri Afurika turasanga Divine Ikubo wamamaye nka Rema. Rema uyu musore ukiri muto ukomoka mu gihugu cya Nigeria wamenyekanye mu ndirimbo Do Maybe Calm Down n'izindi, ni umwe mu bahanzi b'ibyamamare cyane muri Afurika. Kumutumira mu gitaramo uba ugomba kumwishyura miliyoni y'amadolari mu gitaramo kimwe, ni ukuvuga arenga miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda. Ibaze nawe. Ku mwanya wa kabiri kandi ni Ayodeji Ibrahim Balogun yamenyekanye ku izina rya Wizkid. Wizkid uyu muhanzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria nawe kimwe na mugenzi we Rema bishyurwa miliyoni y'amadolari, no kuvuga arenga miliyari y'amanyarwanda kugira ngo batumire mu gitaramo cyawe. Reka dusoreze ku mwanya wa mbere umuhanzi nyafurika uhenze cyane kurusha abandi Damini Ebunolowa Oguru yamamaye ku izina rya Burna Boy. Uyu muhanzi w'icyamamare ukomoka mu gihugu cya Nigeria kumutumira mu gitaramo cyawe utifite ntibishoboka kubera ko amafaranga miliyoni 1.3 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari na miliyoni 300 by'amanyarwanda. Yewe ni ukuba ufite agatuza gakomeye kandi unafite iby'imirengera. Ngayo nguko rero abahanzi bahenze cyane kurusha abandi muri Afurika nzima. Turabibutsa gukora like na subscribe. Murakoze cyane mwese, Imana ibarinde. Ciao, shalom.